Maritatu Samo Milita Ave, Yaso Taitasi. Manuia Tele Final Filima, I Maso Tapo in Samo.
ena o le sungana ia o sana tavita man pese mata o fiena fe me o le tatalo ia sota ia oe ma u ma le tua ma le na pese te fa manatu mai pa fe na le fe talo le TAEAO tu fa manatu mai a tu fang me tato i le tua le talo e tau fai le TAEAO o le fiafi eu tu mai to fulu 50 minuti o tale o le tu la fulu matasi ele aso ne la fulu nei o Iulai tu sanga lua smaliva ile aso Lulu nei a matu ni Samoa e pera fo ia ma New Zealand Australia mai si foi atu o lo langi le tusa le matu waso ia te tonu le aso ne la so iva le nei ina America ile aso lua ina America apena fo American Samoa wa ai kanata e mai si fo ia tunu o le la asemble ya lewa mafatasi fo atu matimata ia Marietta ila lio ia matimata io fresh Mari fresh Heidi ia awa fo tatu ino tatu tunu ala le tatu pakalame le ole TAEAO MANUIA malelo okay le fia la ne tan fa talo fatu ile matimata io fresh Mari talo for fresh ia talo for fresh Mr. Rango ia le TAEAO matango fie ia i fasalonga lau LOABAY Global Networks mai fale lau New Day ine nuko tama mtene au LOABAY o na whamai Mr. Ngango. Au lea ngangal whaaftai lea tua ia ua mawhai unto i maua ia le neifo i a whapoponga tātou poklame i o TAEAO MANUIA ma le LOABAY. Ia e whaatalofa atuai ia maufa alofa atuai ma lole soifua ma lole langi mama na ia tātou paanga ia mise lava. Ia o le mamalo siya tātou atunu o le mai mua mai atunu o mau so o siya atunu o ke lope le maua i tātou whasalalanga a lole soifua yo te lo nisi nai whea ngai pēr mga luinga wai ese tātou teimi ia au nisi o nau mālo lo mai ngā luinga mālo o le wha mālo lawa i ala pokalame le tu i lalo ia mai se yo le nganga whaftai nei tātou pisisi le mwhai e pēr ia o na maua tātou whiro inga lea i TAEAO uma ma fiafi taitasi. Ale pese le na tala ni tapo kala mea tatu TAEAO MANUIA fe mai manatua le talo ia salo fa manatu i tatu na i talo ia fa foi inga tau na tau na fa se talo TAEAO inga mal fa tai le tua no anto singa te le ia o mari ia pelase tu lang se ia e talo le TAEAO misi po nem foi na misi pe fai mai va ne fa fonga la tinu o sa vali e sa uni o te mina o la talo i loto whaftai le tua le wau dia la so Lulu ni maua le malosi ia na istangata o loo whinau pe le wau le ola mali u se tulo ia pe tua mania ia ngase ma bainga wa pe na ia o nisi o lai e ma fatia ia o le toto masaa ia ma loi mata maringi ia e amu ia i tātou amu ia sa moa o le maua pe le alofa mleanga leo le tua ia e tai ina mai lo o tau soifua so ma o nei ola vai ia e mana ia o polpese o le whamanatu to anga tala noi le tua ala te talo a wei te au mata se tulo e tala noi le tua ala te talo wala tala noi le ai tala noi le tua le te talo si le vai ave mai fe tia e toto ia i le talo fi ka so le na mai fi lo mai toto ia me la toto i voi na takata toto ia ai no talo sai amni e uia le ana tuai na ala se tulo ia ai na talo e ala i lunga sa ungi al mafu fau i haftai le tu. Thank you Father for this new day. Ma lo lava e te rupola ma lo lava le fa mauni fo ia ma tulanga na ia ile tulanga na sa tal ave fa lo ko vai mana li talo TAEAO mai la o fe akai fe mai sa o le si vai na la ko o yo le akope kua mo kope fai ni talo fai kua maka mai le tato life mo mole ya sei mo life ya na to talo la ya talo si me panga noa me voi file mu me le ta ole me voi pes me voi se me dem se si na oya ya la fai ma ru fai me a pio il kala disco ina ai oi tato kala si oi afskalia ko ia ya ma toma wa e se me la fai ne folo tu kato la ko yo ma o mo kato ko ingala e maka anga la kapi foi le malawala no salio maka mira la usa utalo ma foi le la fiafi la usa kalo ku se la mima ni usa foi usa no maka ka mo e mai kama ala la no salio ma ro mai si lo fa malio tu mo calcio wa to mai lo come ki voi ma
O ko sa no manga mai mai. Wa manga vali. Yo, mai wa manga vali. Ki o fa mali o tu mo ka ai ko fa so me ai ko. Ya, ho le vala au fa no ko ya lua ki o fa mali o ai ka mo me lo makama fo ile me ko o ko mai ka maso se o fa mali o. Ke vai, la fa. Lá no TV de lo sadio. Ya, maka na TV. Ya, se me fo ya Ia kaina ia o ia Maria wa ia mera le famana tota no va ise me pa no vo le ai ma sis pisa file mu local potu kwa local potu ai ma tra talo ina esa o pisa o pese Ia ese afina ngalo. Ele tsa mo ia tanga mo la to awala e fatino ile le talo. Pe ano vai to disi alu al ta vale tu sa pe la tu mu ta vale ia al mafau la tu ile tu ho ile ele o tau tala ia o no mafau. O tele na ni sia tonu o sina fo ito ino. Ia o le awala foi ngala ga ia tsa. Ia au ia te au ia te fo ile le nga to nga talo. Ia pe wo la ia foi mo ta talo ta tu e kalesia. Ava pe ia ia na la lo sali o pa ia o se tasio talo silion pa ia. Ambon bole au te ula ia mafai au na lau winga le ngai ele tau au ia e misa na tina mo mama tu o ina tu ia o le lau tu tano le ale ta po ia I faiva ia o a inga e misa fa na ile tele waso ia o tele ana le matua ia lo matua e lo wale lo ngole lo so dio ai la ku lo se se am tu le ia a tono la e mama na la tu talo o ma sani ala tu le fati no ngala tu o nanga ia ala ile tala no ile tu ala ile no salio ia me so tina pa io mari na mo tu nga fa na le tala te fa pakala me ia ele se me ma te mari ia lo tu katolika la mal tala le fam tala tu ia e pe tala le fa tu sa le pa fa na na mi la fa lo ta to pa fa ta tu ta pe la le ke tu sanga tanga te volele ta fa so lo pe fa wa alu ma tu lo ma fa mai ia se mea lava pe ko kusala wa e tau sanga ye ya pe fe na te mana o le tu e MANUIA mai foi mali ola pena foi lo no mal o se foi le ia i lumo fam sino sa pe la na mali uma ale tau sanga te fa mole ke le ko fai mai sa va mo ia pena foi lo fai fa lo su ko pela fa la fe ma pa ko ni mai alba ya solea pena uma la tatu tenga mana foi le tau talo ele li pena foi mal lo tama fai foi le ia malia ben tanga tala tau sanga ti Ala au fai va pasegi. Lan toi ga tar sanga pe ala ko lo fa ben nu pifa. Ele ai se no nga tu pe ma fai ele if to ngia mai au nu pifa fia tau sa. La toi ga tar sanga tanga tan. Alo suele lida sa fe no ngai po le po fe me ni fe no pifa. O fa fe wa Australia po alo ia. Alo su e mai le liga na foi era no pifa, po le foi sa no pifa. Wa fia no pifa. Ya so ia. Te mawal no te whamangalo. MANUIA le tu ia te upa fa fonga mai. Ia o le awha ina na, o le mwhai sau lo. O ka fa o tu langa na I le tongi o nupi fa dua tau sanga tau sanga. Ai ole nei TAEAO ia e ole I whanga solo pokalame Mr. Ngango I ana tātou TAEAO MANUIA LOABAY e whamaunia le nganga le tātou pisilisi o whai asim to tele o tātou pisilisi le o tātou ngā lue fantastic nei TAEAO ia mawhai on tu nātou tātou whasalonga nei o le tātou pisilisi le ua mawhai o na ua whau mai mawhai on tātou ngā lue fantasi o le Wailex Samoa. No. Lau tamo Nathan Wilson. Company lea le afionga ia Tangaloa, ia mawhatua ia Carol. Ia o lau tamo Wilson o Nathan le e whaata avalia a tō tēne pokalame ia ma le operation for you le whangasolongo le o le pisilisi. Ia e momoli atu ai le whaata alofa, whaapatoa nei TAEAO. Ia Nathan, ia e maise o le pulenga mo le whinga luenga. Ma lo le tawata. O le awanga ia. E unique whai ala tō product. Po la tō o loa le whaatau ina atu. Pe on sila fia. Ia o le au tō whai mua ina le koko loa. Koko loa la e mawhai ona maua le pepa koko. O le sukalati so o se tu ai ngā flavor.
e mawhai ona e tau mawhai o le matua i MANUIA. O le ko wha mawina o to tele i lato o maketi whafo lea e tālu sanga ina. Ia a o lo wha ngai oi pēr le tele o vaenga i le whaingo fi. Wai le wha pē man na o me lo maketi whafo ia ngale ala kwa lafo lo lea. Ia mauti noa e mawhai o nga e mitina le demand ia o le maketi le. E pei lao na iai tau mwhainga ia e pei o na iai le waile Samoa. Whaatalo whatua ia nethe. Ia e misa lato nonu juice. Se tasi leo juice. Ia o mawhai o na whaolaina i fo inisi o lo mamai. Ia e misa o le whaamalo sina i o lutino. Ave e se aile e whaspo masi malololo. Se i tulo. Ia wa o tātou. Ia e fia e tau mawhai i mea aina. I mea tau mawhana. Ia o le juice la lea le waile Samoa e mwhai o na fuluina se i tulo le ngana o ngana whaingo fie. Ia mo oe. Ia e pei ai le i tau sami. Ia pe tau mawha fo i ni mea ai alulolo se i tulo. Ia o nisi na waenga e whailoa atua i le au nanga le waile Samoa. Se tasi o tātou company fau le umwhain tātou ngā lue whātas. Ia le ngata i lea company ia le Samoa Stationery and Books. Ia la fionga ia tō whilau fiti le ngwai. Ia e maise o asumua waenga. Ma lolo ngā lulue. Wa ai ia le pisi o si waenga lea i whaataunga. Ia me sa tu hotel o tangata ta alo mai atu no Pacifica lea nga ia ma lo lava ma lo le fa dia lo fo fia se tasi le company o le MANUIA le customer service lato o finga winga na mata me lo du mal feito ai o ai tu ai so swainga ma lo lava o le nga moni lava le tele na la unga le finga le pandemia e fia lava tangata e tadia lau o nanga pe a e lau fufonga fia mata ata ia matui na atu soani wa oelea e te mua tawa tangata oe lava lea e loa pe to e fo ia to tangata ngato au nanga pele ai a fai lava la tuli fo dinga fa o se tulo ia na mo mission na seli o le tulanga tawa na pe o le sau noa i le fia le pan mi le foi vai tau tata nga malo sau tato fale inga ka fela trano ia le fale tua la fonga fia ia Lucia fionga ia amtona ia o tato o finga luenga ma lo lava mo le tau ina le atulu e le fonga tau maf o na o mele ia la tama o vavasa ia ma le fionga e masoi le ako group o ni ngalo o le tele ma le ano no i o loa si vainga le fain soani e le ngata le fa mai no le mauta malawa i vaila au so se vaila au ai me se ofisa ina ia o ne i fa le anga ina i seti ia me se o siama se tulo fia lava le ako chemical ia e o no mo iso semi asia ni la to company nai vai tele fa sa tonu mo le no fonga tua ia le Yasaki i vai tele ia le ngata le fa le insilia fa me lo to ako mo mechanic i nai vai tele ia o so o se tu ai nga o nanga pe a fa le tonu lo sa e te tali tonu pe a e tanga ia o nanga fa on po nei ia o lo o tu ina to le ako mo mechanic ia ai tau alunga i lois e fonga tau mafa i nā le mana i restaurant le au whainga venga lau fonga fia ia e miso tau mafutanga i tui nātu ia wale fonga tau mafa i le aso le aso o le MS Rental le sunga ia alo pulenga mlau whainga venga whai aspisi fo e svaenga lea tau tua ina le manu le au whinga solo ai au whainga le au malanga mai fafo e ala i taa vale tongi ia e meise o le whale ainga ia manisio vaenga ia lato o nanga ma lo lava nga lue ia i lau fionga mal pulenga mal fenga luenga ia na o mai le tato Fexco Samoa Limited le fionga ia mulipola na rosa ia ma le fionga ia moli o pio ma lo lava ia va ia lava le manai o nanga lo tuina ia tato tagata alo ia i tato la o mai o fa vanga ia wanu fanga lo fa tino i talonga ma lo lava le tawata ia ona sawa le mo tonga complex ila fionga e fali pudenga blau finga wenga ia malo al tau atunu ia e ala ile o nanga lo tuna tu tato malo finga solo ia me se awone ngalo a fayo e fa fonga mai o le foto ai to nu Samoa asia ni la to company fau me a fale ia o fale to tongi po la to motel le ngata ile la to umkuka o lo ia ile tele o to mafutanga e fa mi na ilo finangalo ia awale fonga tau maf ia Mr. Ngango pe o nisi na o company business ia o le wanga le mai e tau te wavalua ia wala wala e wina to tanto po kalami nei i taia uma mafiafi
O aso taitas. Malo hari hai o me feso le foto nei o le matua lo memory ko fresh lo memory o le mase me o misi du tato a fasalonga le fede a misa tato company sinisi a misa tato sinisi na le o foto a phone le foto a le wale sa fe le mana yana o le tulamo ai ko sukalaki fe so le o le telo e tele lope pe fai ta mo fai sukalaki a te o ai le sukalaki va fa fonta tu no ile na ia sukalaki le fai sa me le koko le sumalie ele makwa sumalie tele foi pe sukalaki vele pe ko lolo ai ko ia musa lo ai ko e umana ai sukalaki nga ko manga o sukalaki e pangalia mo le se mena tasi sukalaki nga mai fai masempo tasi na me lo fai tatu no tangata le o tatu no tangata le o songa create me fai me vai le in osi ne ia nga ilo nisi va nga le fa mo kai mi no Facebook ma lau vale mo fai la pisi ma le me tonu le ton fai tatu no ton fai fale le no osi o lo ma fa tau e pera na ele tatu company na ole la tonu company de o hala to lo ia le fa tau o tu fa Ole wailek sa ia pe ano fai atu o loa ia lua le tele na vifafo ia ai le mfai ona o ta o tele market o le sa no le sunga ia tene lo ta fai negotiations ai pe ia le kokoloa ia ma le nonu ia le wa ia atu no vifafo le wa una atu ai o lo ta no sanga mai fo tele ia inisio atu no au lo ta fai le wailek e fa mani ina ala le tu na atu ai o nanga pe ana fai atu so compania e ini la to export e te tau au na mauti noi fai a wa lava le quantity e tu ina atu ia mo ala to tangata e tal sanga mai le demand ia e le au ngā o na o soloa ave se tulo ia e muri ai o na le family ina rio tangata e la o nanga ba o le lava me a o loa pe o vaenga ia a le kokoloa ia mo silafia o le vaenga sili o na unique ele tofo sukalaki le po ole oloa le kokoloa ole koksa mo ole sila tu e sele mana ai ole au nanga le wilex mo le sila fia o kasi to tele le au fai tunga koko le fai fatu anga le MANUIA ia la le mawa i se deni wa mana tua ia e ave le koko ai mo male tupi ai le unta mai se lini au lo tongi le wilex ina ia sosoani e fo ina tangata tau atia ina tangata fai mo manga ia o tau sia ainga ia le ngata ia o le fai nunu ia o le fai lato nunu juice so mo le to el fa malo mo fa talo fa to ia Nathan ia mal pulenga mo le fai ngalwenga le fionga ia tanga lo fa to ia Carol ia le tu la tai o malo tau ata malo le ngalue ia sorry mo eta wo ngai ka wa lo le fresh le mem ai o mana tu lo ia si va inga le Skyview Villas le ai Madeline o ne to tama ile ai o le ngalo nimo o le Skyview Villas ai o le pesta le mo fai poiponga reunion fa ta singa ai ngai lunga le lato fa le tali malo au le ina i chapa pata ia le ngata le lato no fanga the well venue ia in fai o le fa tino i vai ngai o dunga ai o le e o tia pata o te fai atu e le noa te mana ta ule vivela le te le o yeis mai o ka se vivela tamala pe ala ngo foi boling konge pe i le malu le e ma na ia le view ia asia ne Skyview Villas ia po o lunga pe fai langi o le fa manatu le tu inat pisi ni si umam company o longa lua fa tasi LOABAY e tofu lava ma pe fai langi asia ne ia silafia ai fa matalanga wili o lato o nanga isese o que eu faz o for na ola ngalo ya Skyview villa e pole o tawao venu ina lela fa mo boy malale ia ma oi ina le foi lu fa mo ina tawao venu no fa mo le fa me poma ia io sei Mark e fa tala fa ni tatu ma tu le official ta fao ma tu fa mo le po na uli ne po na ni o le va pe mo o tu so tala ga ste mo budi o le
o le poa ia na ne po lon tolu le asa lon tolu wan tatala le fitu ata to stores le ngata o mea tau lima o mea ai o mea tau mafa ia me se o loe se nai luma mo tal malo ia i le tatou waterfront le ati na e matagofia le malo le na tala le aso vai o lo tu fatsia e le pulenga o tangata fa mo mo mai faf o na nei la ia o le afafia i le fa i le amo mo mai savai te malo sivi ia a whaapea o e le ina fufonga na ni tātou ta whau whaatasi e luma mo tal malo ma i fia i tau wafi esi asu nisi whainga tā o nei o langa ia la tele mo whaarwhila ai o le tūlanga peo nei pokalame na e lua vai aso i le tu whaatasinga ia le ofisa o tangata whau mai mo mai whaf o le nganga lava ia le ngata ina whaafifia ina nei o tātou tangata alo mai whaf o e o lo malanga mai fafo i moli mawina tānunga. Ia o lo so tātou atiru. Whai asin whea lolo i lātou na wain poan po. Ia a o le so lawa a mata. O le Charles full lua le o te mau a mata whawhiwhianga lea audi i lo mama o tal malo. A o lo iai lava au nanga tau mafa i temi umau le aso. Ia i misi o lo em whaene whiwhiri mai peo mea tau limo e leivang whapena. A wala ne ngalo pokalame na le ofisa o touristi ia asi ane ia i pe awhai e leini o fofuanga ia matatou fia whaatasi ai i le nei fo ia asa lulu. Ia whatara whauti vahenga sio Colin mai au le lei mai no whama tama matene au le lei ia sa au lei ese au le lei mai sio Colin maro lava se fo maua lau sunga mista angfa pea fo i fresh Murray o sio Colin sa le fe mai whaftai atu lava mo le update mai mau pe anga maua i nei Seattle Washington mau ke mele ma futu me sume a sio Colin kai ma nice ia nala am salo suka la stili na ta no ai ia sio Colin different Murray oh sio la o ia awa ke popole a fa pe ai o ola kusi aro re ka ola ma ku pu suka la ke popolo e te tofo ai mai ngulo ve mai sio le ma sani no tono I lunga le tātou pokala? Oi, pokala. Oi, ia, vai, aua wheke kuku afi me TAEAO. Ai, ole tūlanga e le so, ia, almana tāua se au maini pole asuranga i tātou tau, i fofua, i tātou tunu o fia malanga atu, ia, a mai sa tātou tālonga, ia, le fo vai atu matua, le fo wa langlo i mano si le tātou Skyview Villas ma tātou venue. Ia, tātou tātou tikawakulo, lima minute, ono minute, te ale tūlasu matasi nei Samoa, luas full valu te kuibe velo e terminei nei po ora so ato tolu se full ia na fame timu ia o misalo ia o nisi vaenga o sa moelo pia Claudia cup of show al pona nei lusu fati green na so tao e fia fai lo atu o le matua sulu lava le lai ya so tao morning shower is spot na vai atu matua sulu lava le lai ya so tao matua fai no ina auto tao yo na lang malasi mai tatu ms ale tatu sky villas da well venue tamaita yo melly Nansen phone fatai matara fatela ya many Nansen phone pena foi ya melato uma mafuta mai sunga ya sio Colin ya mal auta alo matatu le mafuta mai kwa ngafifi mai sorry ma nei ya pokalame fia ma to fa malusi au mai mal pesenan tatu le longo tino mtangi lei mai fia mena na le na tu ya mo mako pingi ko kiki ya ele mo se pingi mai mena ko kiki ya mo mako pingi ia lan too far too far ko kiki wa to titina or too far o to titina too far al tu tolu lo ia maro to ia ila to no mo pini auro fini to ia masala mo tu tatu news mal to ia Murray ia tatu pini auro ia ia mala 5 pini mo ia tu mo tu atamle Murray ia ala kaska pisa foi mai e fa fo fonga mo ka hape ke au ai te aluse Tau mafasa o puti ia ma fai malu TAEAO. Ia. Awala mane ro se fa fonga mai tato news la a fonga tu Mateo Murray mai le lango fa lolo ale tato ako group. Al pesena la tato mo la to ma vutu mai ka no tino matangi lei ka ko ho ia la fa me ba ko kiki ku fa. Besara.
Kalau mau nuna mo, ano kaya Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra.
Let's move and get it on. Fresh boy on the beat. Le ako moto mechanic vai tele fa sanga i malanofo nga tuai o le Yasaki se au nanga fa bitoa sili ona le leimo lo sa le ona o le se lau valu se furu fata la si aki ai ta vale la iti e o events my lux e mafai na mato sui ina le fa mama swau a to le afi si aki uma ta o fio luma matua fa pe lola ma pa o lau ta vale si aki uma foi to tonga ma vai nga a to i lalo lo sa ona mato fa i lo atu le o vai nga lo mana o mie lo sa mo lo no fo fia e ai foi la mato au nanga fa bitoa mo pamu kiso pamu penisini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha le ako moto mechanic e vaitele. Do you shall take Sam as your lawfully wedded wife to love and to hold, to care for in goodness and health, sickness and trouble? I do. Do you, Sam, take Sam as your lawfully wedded husband, care for in goodness and health? I do. The power is now vested in me to pronounce you husband and wife. Sam, you may now kiss the bride. You know our love was meant to be. Hi. 잠깐! Hello. 어쩐 에레 아이아리아 럭소 우리 Sam, but I love you. Welcome to Skyview Villas Team New Wear and Team New Look. Let's Marvin Gaye. It was really nice, really rich. The cook was real rich. It came through. The macadamian is good. I love it. It's good. It is very good. This is probably one of the best chocolates I've ever had. It's sweet. It's very smooth. Really nice. It's got the flavour right through the middle of it. It's good. Yeah, really good. It's got its own taste. Tastes very divine. Delicious. Scrumptious. Creamy. Delicious. Yum. Decadent. I like it. So very nice. Very good. It was really nice. Rich. The cook was real.
Fifi lava te whatalo whātu I le toi tali umai o le vaenga lua nei o tātou pokalami o le TAEAO MANUIA ma le LOABAY ma lo lava le ono sai ia ai usi mai whaafongas whapoponga nei o tātou tala mai Samoa ia pe ona langa malosi e le kompania anga le lei ale ako group. E tomu atu e tātou tala o le aso na nafi le ana whātu a mawai se ulua I pini auro Samoa mai le taalonga le whangawhanga au ina ua whamawina le mawa e o le whanga le tamai tai pito I tala vau o le au whangawhanga Samoa po le archery ia Chia Walter ina o sifuru valu tau sanga le matua. O se whaia e na whaalia le niti mai tai o se mea alofa tā ua lo nā se whanau le ana atoa I fo ia nafi sifuru valu o tau sanga. O Chia se alo e whaasilo e le awhionga ia mua au sa Joseph Walter ma le whalitua o mua au sa ua loa tau sanga o avea ma CEO o le pūlenga o le malusi anga tau e le tise. O le isi pine aura e lua ai pine aura Samoa na maua le au a nafi na suipi ai le o Brenda Schuster ma le tamai tai o Lawrence Sully le vainga le lua se lau mita backstroke o le saalonga o le au. O le temi nei o le ua valu le au whaingo pine a Samoa, tolu pine auro, 5 pine apa me mea, e peo na sau sini o ai le o atu le onu se lau au ta alo le atu nuu, I ta alonga ese o tu whaatsia a wa lava ta alonga le Pasifika le nisau sanga. O le temi nei whaatulanganga mai o pine ua maua e atu nuu e sfulu ono o lo tau sini o I ta alonga le nei a le Pasifika, o lo tulanga mo mua ni uka le tonia e valu pine auro, fitu siliva, ono pine apa mea, ma o le a whainga o lato pine lua sfulu mantasi. O tahiti o lo tulanga lua I le wha pine auro, wha pine siliva, lua pine apa mea, o le a whainga o lato pine se fulu. O le atu moto o fiti le o lo tulanga tolu le wha pine auro, tolu pine siliva, 5 pine apa mea, I le a whainga o lato pine ua maua, e se fulu ma le lua. O Papua o whaatulanga mai e tolu pine auro, fulu pine siliva, tolu pine apa mea, ma o le a whainga o pine a Papua o sfulu ma le ono. O Solomona le so o iai tanga 5 e tolu pine auro, tasi le pine siliva, ai 5 pine apa mea, le a whainga o lato pine e iwa. O Samoa le o whaatulanga mai e tulanga ono le whaasolonga o tātou pine, I le a whainga o lato pine tolu pine auro, ma le 5 pine apa mea. O le asolona tolu le neo taalonga ma o lo whaatautai ele tele o nisi o taalonga I pea le whangwhanga au, boli polo, basket polo, whaapea le te nisi, o le tuunga au, whaipelenga, ato ai masisinga ua me mafa, ai tainane, ia le taalonga whaatawa le polo, ato ai maneti polo. O le taalonga lakpidiki le umaea ma ua le manuia I tau whainga le au te maitai le fitua Samoa mo se pine apa mea, leo whaatulanga mai tūlang wha, I le maea o tau sinionga le aso nafi ma whaia ina I le au le atukuki, ma o le atukuki le ua whaapale ina le pine apa mea. O le awa le tupali lakpiliki, tai toa iwa na maua I Samoa le pine apa mea, ina ua manmalo le awa Papua le aso nafi. O le whaasalo atu whainga le vaso nei, le au le a whaatautai e fo I le lakpi tai toa fitu, le toa tele fia mai moai, ma o le atau sinio le au tai toa fitu Samoa I le awa mai a, o na whiriwhiria le whaia o ngauru ia Sir Gordon Teachers. E pei whai on sila fia le manu le au whaafonga, o ro whaatalia la wafo I seminei se unga, no o iai tau sinionga le awhionga le ripa le mia, le sunga atu la epasa I lele malia lenga oi, le oro o tau vai le sa alunga whangwhanga au, mai to asfulu 5 I lana awhionga le au whangwhanga sa moro tau sinio, I le nei whaanga tama. Inisa tātou tala le amtanga le vai senei na whai whai unga wha amsino o whai tūmalo le suga ia ala tise le afa vitale. E zoi tui nā tua I solo atoa tu ese I vai ata ina o ia solia vaenga o aia inga. O le tala ina o ia I tua mai whai pui tau sanga I lua afes furulua. I le temi tonu o le wha amanatu ina o le 5 furu tau sanga o le saolotonga o Samoa. Pei tai e peon sila fia le au wha afonga na vai ai ala tise o lo ia tapu e ina ni ata. Ma sui lunga o penga se vai langi. Ma va ai ai lo fasua ava ma nisi ona la fonga ai lo va ai nisi o li le o mo li le fai on tala tau fai le li pa le mio Samoa le sunga ya tala paunga mama le paulo o ala tise pe on sila fia na solo a to ese vai ata no fa mo ninga no na tanga se valeina o se tasi sa ave minister ka peneta I tau sanga o tuanai ya luanga la le va ula kamu ai na fai no palola mai tu ai lalo tuunga e lema fai ona toe loto I se vai ngai tumutumo I tangata. Ai mai se le lema fai, ona toe tango fia, le ava malosi. O ro whaatalia te minei le mta apwasanga ia king fai popo ma lele paulo,
I morianga sfuru tolu o whai o whamtalanga whai ma le wha luma nga i le pale mio Samoa. Le susunga ya tula e pasa i lele malia ni ngoi. O lo o toi tolo po atu le masi na wholum ta apu whasanga ya malele se ia wha mai au ma mai nisi o su enga le tua leo leo. E ala i le tele o nisi o na morianga wha o popo. Tala moli ale aso a TAEAO le ofofua i la wina isfa i unga le afionga le tamaitai whaamasino o le whaamasino nga maualunga i a tawhai maalo le ilani i tuala Warren whaasanga i le li o pire tūlanga le o whaamaunia la na soli ngā tūla whono le tamwhai wha o le oti tangata ai meise o le wha o manu atu ngā le o ini manu anga tū mau maonga i le tamaitai sa la wha o i a Frishnari Moni. O le nei wha la velavin tūla i mai vai loa whale ata le masino Februari le tautanga nei ina wai ai se fevesia inga le vao o leo lo molia ma le tamaitai leo wafia ma tūla i mai le wha o ngā lima na whai e tūlanga e wha o ngā ina i se la au malosi e whana ina i se i tūla ule whafonga o le tamaitai o Frisna i whara sanga mo le muri al tamaitai lo ia o lo tūla i mo le tua leo leo i a leone su o ma ilo le so o mawai na i wha iloa i ala le moli mau a Frisna na whai a mai lunga o penga te whai langi ma mea pue ata wha nei o na po na whaalia i nei tamaitai wa matua i a awhia lana pupula wa tau le mana tua le tele o mea i tele o taimi ma a whianga o na whauringa i le mwhai o na toi fo i sele lei. O loo tala sanga le tua leo leo swa salanga matua i mamafa whawhale pui pui e tu ina ati a tūlanga po le solo ato fo i. O le a whianga le ilo ia i a le whau Harry Schuster le ana tū lai e whina wina le nimta upu i luma le whaamsinonga mo le ali o tūlanga. Ia o se vainga na inisio mea lo tupu, ma o le a tupu i tonu se tātua atunu, ia pei o na awina atu nei TAEAO le lango sua ma le anga nei mai al Ako Group, ia le latu o unanga i so se vainga i se i whai ona e asi ani le latu company vai tele, ia e pei o ta ua se sola. Ai mo te minei, latu i tuina atu mo sina pese, ia taliu mai, vainga whai o tātua pokalame, ai mai se o le whaatatanuanga, ia ma se tasi o sui le tātua company malosi, ai le Wailex Samoa. Rich, it came through. The macadamian is good. I love it. It's good, eh? It is very good. This is probably one of the best chocolates I've ever had. It's sweet. It's very smooth. Really nice. It's got the flavour right through the middle of it. It's good. Yeah, really good. It's got its own taste. Tastes very divine. Delicious. Scrumptious. Creamy. Delicious. Yum. Decadent. I like it. So very nice. Very good. It was really nice.
island of Samoa. Le hace cala desvela le llena panguchela. Ama woman masawa limoka ualenga. Solo le la papas mayo le pakale tukitawa. Ulai se kauku e kufa kufa le aba aheli lista. Le hawa ba umayo ba aheli. So na joko wa wa rema o kama. Como fishi low. Let it just get at my coat. Relative in my coat. The piece of everything must go. Step in my papi mayo the pan musik puluwa yo le aba ai se koi bili e cho. Okay la e tai kama. Gracias Mariana Nato Paros por PC na fume weva kama ya nasa vai foi tanto news lá para forma nasa foi nato tumeta ya Fresh Mari ya ala lei follow longa ali tanto Aku Group ma ia tele tanto news na ia tanto se io família no final ia mana fumo e no mensa ele Sofia na fumo forma mensa ele forma Mari Fresh Mari ole tanto news no moa ba o fia tanto que aula na wa sivana le puka mafuta mai o fia tanto pini aula Solo tato pini auro o le pini auro mua la mana maua le tamaita pito silion tala baua le whangwhanga ia le tamaita ia Chio Walter ia o se alu whaasino ia mua au sa Joseph Walter na sifuru valu tau sanga ia o whaamawina o ia se tasi o tamaita i o silion mawa e lana whanga ia wai ia to inga vai ngai whaamasino i whangwhanga whai asi le lei tēno le a au tamaita i leo Chio ia lea nau rua i maua le pini auro sa mua le TAEAO nafi Whaasolo mai lau auli o lesia tātou pini auro na maua tamaitai o Lawrence Sully o le tālonga leo le tuunga a au ia i le vaenga fo i le little backstroke dua se lau mital mamau o le mea sili ona o fofongia na ave umai sa mua vaenga i e lua le tupau tamaitai a Lauren ma le tupau a li tamaitai a le li a Brandon Schuster le ana pini auro le ana tolu ai pini auro sa mo ile aso nafi ia o tātou pini auro na ia mo ila tua le to amafuta mai ave fa malo ma le fa tai le auta alo sa mo Pero ta wa ia pena si le fia ia tua a o le tamaitai o le se fa sa tala tua a o tamaitai le pena te what something what Chio mo si le fia o te ilona si le fia mo to tele ia mo au sa Joseph Walter se tasi wa le bona tau tua ile ave ma CEO o le tātou pulenga o malisi anga tau i le tise. Se tasi o engineers mawai. Ia o ngadue fo ar temine ili se komiti whaafoi. Ia wa lava ia le tū tau engineer. Ia na fisosoani maalosi fo i le tātou waenga leo tāno ngal Pasifika le ngal dua whatasi me engineer. Ina i motinoalo le tū nātou o waenga o maua. Ia result o tātou tālonga. Alo, la sta lo mercato mantua no, mantua no mau tatu pini aro le fanga, mantua le fanga au lo vale le mercato al fiore di palmia. Ala sta lo mai le fanga le fiore di palmia. Ia mantua ne le i mai sili poti tatu ofisala lau. Ia wale after o mai tatu media ia i tau mawhainga le fiore ta i la tunu. Ia masalo se temi la uli nei o le atu inatu lava i lunga tatu penga te whailangi a wala mai moanga. Ia o na o le po na nei fo tātou tau a fiafi ma LOABAY o le atu ina atu a initial update o tātou pine mbaenga whapena ia o te iloala a maua toi ma se result o le whangalo ka mastui pena whawhiwhea na tai le au te māloa au e le ula se si le au stui mene au te iloa na e whatata la whonga o nau mato o te le nei a fia ma o se tala ia o na se tasi leo tai ia o le a fia mwhataita inga lei ma o ia foi o se tasi o tangata aloa lon soifua ia whaamau ina e pito i loa la lon soifua ia i auta alo umal Pasifika ni tesa. Ewa whiana fe mai ia le leire whanga to ina ele iau le au. Bena pa ula. O ina puiana. O pasi mai lau kapala poko. Vale ika le. Engaka. Vale ika le ale afoiale. Ale tota te ma ale whianga. Ina tato sa e tulanga nei tato ta pai fe po ta pai lava ia ma nofo ma fifile mu se longa lava e whalonga tolo mo pine to ina wuhu fe eilo lunga a tumene awara bani fe se silanga na tele na le au yo misalo ya gola au ola au ala wale me wale fanga tana na mo tu advance ke le fanga to ina ile do ile fa masino to inga fanga la fanga ile au to mal au ku pala ia langa o fa me ko malo e muri ala ka manga o vai la fa masino
Wa pe te wa tu ai pe la u folele tala pet mama ia. Nga na kwere ko fa. Ya au palpala. Au palpala li sa. De aira. Ke wa ku ai nga. Au ila la le fa wa ima. Au nisi na mo tunga afa ia me se o update wa tatu ta alonga e ta fa mo wina ile nga fa tai male to ave fa malo na ia tatu o ta alu mai le fengo fie ia le tau o tau ina ne ia wa la vale le tanga vai se tatu o tunu ai fa manatu watu ia le fa fonga anga se tatu o tunu e me se la vai tatu le sa monei no mama o tal ma ro tali na nei a fa ia te o sila fia po fia tonu te anga ia o le matua fa ilia le fa ilia ngata ai a moa bang mai le motu tele sa la fai le motu fai me fai le ala fai on mai moa i le fa ili na moa ia i fa fia fianga te malo sive mal vaenga a woni ngalo ia le pona le manisha tangata pese ilonga ia fa ili ngaftu sa moa le o sa uni mo le final ia ne tau sanga me se o nisi lava au sive ilonga o la tau ilonga le tu tau fa fia na tātou moli mawina i luma mautal malo ia mole atu ina sao atu fo i tātou LOABAY ia wā lava lau whaafunga anga e mese lava na i tātou pā anga o lo o mai mo mau mai asinu mau ia o nisi na waenga e whamanatu atu Ale fa talo fa mai sio Colin fa mai fa tai lava mari mo le news ma tomo fie fa MANUIA pele tu i tu ofisa mal o fa tu lo suma Mr. Rango fa pe sis o yo le la sis me le dia fresh mari wow le sis me no i a ke lo po a me le ha ku mo to tele na tato ia e kami mai kua pusa pongsa sis mai le ai lao si o ai alu ai i luma malama honey to a pape sweetie let's tato news ofia la tulango i tato le tulango ia apina o ina o siri la tu pina aro temini New Caledonia lo tulanga mua duas futasi pine le fa inga valu ala to pine aulo fitu siliva ono pine apa mea New Caledonia tulanga lua Tahiti fa pine aulo fa pine siliva lua pine apa mea alfa inga pine sefulu tulanga tolu ia fiti fa pine aulo tolu siliva lima pine apa mea le alfa inga la to pine sefulu malua o Papua tolu pine auro sefulu siliva tolu pine apa mea sefulu ono le alfa inga pine o le atu Solomona tolu pine auro tasi siliva lima pine apa mea valu le alfa inga la to pine Samoa tolu pine auro le aisi siliva lima la to pine apa mea alfa inga pine mo Samoa e valu o Nauru lo so o mai ai tolu auro dua apa mea lima la fa inga pine ia makiri pati tolu auro tolu la fa inga la to pine ia makuam lima siliva o wea mfutuna tasi le siliva ia Makuk Island e tasi li pine apa mea ia fa so longa na no tele ya tonga na ko le se pine tonga terminate le se pine ya toke lau ia ma sia tele atu no lele mo en la to pine ia o le mele la hona la val mita le nganga o no tomo fenga tama fana o Samoa ele fengo fie ia tanto po pe ale fala maula mudi la ia ma tapo ia faiva o le la to le fai ma afu Samoa ile tele o fa anga tama ai masolo le sa mana ia tapedanga tato ta alo wa to telo tato ta alo sa ave saina ai tapena mai a feleti ia o saina ngave o si ai ia ve o si ele ia ve a feleti oi o isi mo tournament foi ngale ave pese warm up tournament le nam faina o le au si io le au neti polo ia ia ole au fe lolo ta lo man faina so ani saina le la o tau ona te le se suinga tau ona ye mana tua awale po pole o lele i tai ta to ta longa le si i wa le si la ta longa le tilo isa mo ina fe lolon pini man tua fa to le na amata dia ile asma fu o ile asma nafu fa to fa mai ala la asma fu vas fo awala le pole o teilo ia o le challenge ta pini au mo me ni ta longa le si ia me se fa pele ia manisi la ta longa o semine o ta dia sta to pini au ia le tato au dapo ali body mata fanga ma wa e tele tam fanga o ia o neila e loi pe MANUIA pini au tato au body le atama o le sia tato ta longa le ta ali pini au o le tato au squash
Le na fa to ilalo ai telo au le leila so nafi. Ia le ngata le mix ma individuals. O le sola e loa e te taua ona mo spine au tatu squash. Ia mo le telo tatu talonga. Ia au le popole o lo o le leila va tapinanga tatu au ta alu. Ia ma afeleti o le tai e taua lunga. Ia pe ia ona fa ia to le na to lengi ko le ni tatu o filiki mai sei. Te loa la taua ona tele ni tatu pine mo mai. Ja, maar laat voor jou dat het of iets. Ja, 7. Ja, de 7. So sia mo foi soccer e mo tulang pena. Dat was se maar tali ta long mari. No va kulo ya tise. Fa long mai na ya. Fe sorry. Ali mo se tala mai na lo ia por amo tupu. La mo la se kala lo ia el tise. Wa le no fa tu ala va ia. Ia le faile me foi le faile si me. Ai na sa nas pisa la sa fala mo lango la vai lo. Las ele mo se kala mai lo ia. Ol me ai a fa pe a wo fiu lo ia fina wa lenga ave submissions. Process anga i le court e ave fina ngalo ia. A fa pe ala va tu fina ngalo ia ai le mafai o na family ina i ala i mau. A wa mo si fia o le tu sile o nga ai o lo so lia ai ala tise ai ingo le palola. Mana tu ai so stangata ai tu o ia va no ai tu so lia. O te lo ele tu ai se trust al fam sinonga. E pe la ona ia ile mta uple ala tise. A se uma ona sa ili million tanto a fai unga tu susia. Ia ai pe ia o lo wa ta ma wa fai unga le tu alu tu solo ato. Ia ile fai pui vai ata ona o le so lia. Ile ngata o le fa sua ava. O le so li uma ia inga polola. Fa sua ava ia male awai me tu mo tangata. Ia wa te lo. Ia o le na mo mai la to ata male au inga ia o malele ia ma tala paunga. Ia ina fo i masina o tuna. Le na fai e susu enga mo dia i loa. Ia e peo stala la tumaina. Ia i le fai unga e peo tu inati ia ala tise le afa vitale. Ja, nou, het is nu natuurlijk lang hier tise ia van no lava ia o na o le sodia fo i le fa pe fo na le tise. Na na sai mutanga loa fo i le Filipaina. Pena fo tu lang sai ia le fo sa ia sodia fo ia e condition e polola. Na fo la fa sala fo. E tu lo isi fa salanga o le ilo o pida tulanga. Tu salo ia Kaya ia tu na ia avenita sang stile. Ali so atua. Pe ana mo la fau isa no mi stanga. Fa fonga nga tu atu no case le apida pe no tu na tu telefo. Mi tala mi sambo. E la mo toi fi na wala to le ia so atua. Si fa salanga nga tai fa salanga tau fa fal pui. Ona o le ua whaamaunia malimun mau tu me tai nā fia. Le ngata o pōle sio na mata. Ia ua waise tu ua le fia tanga i eise si ona fōringa se i tu lou. E le loto e ngā whenga e whai e. Ia manu anga. Ia ai mese lona mawhau ua ngalo me. O a fianga o ngaonga na. O le mafu anga na o le finau o le tua leo. Ia i tu ina atu pira tu langa. Ina ia solo atoa to ese tafa I tanu malala pe ona ia e loala le aso tai o le audi tu ina to I lo base ia o li linga ia fa salanga fa msinonga o le atu ina atu ia I le nei fo I tau le e tu sai o molianga o fa maunia moia e pe ona FC mia I le tulanga le mta api pire tulanga ia o se tali atu le ia pe o tu ina atu tatu talafo Malo ia na onisi na ona efisi na tu I fa popo tu fo I tatu ni usina pe no fonga tu mate amar to ila lio ia ai wo uma tu o pitola ia e pe ona ni ta uma mai lo pitola uma ala pitola wa tu ona sa wa tu iska mai pitola na sa toi na sa ula piola au te lo fo o mai a wa o tanto breakfast show e afoi o breakfast show ai e tau tai fo fu lo mai ai ole toi fa manatu atu ole tato company ale Wilex Samoa le o mafai on tato ngala lue fa tasi ia ile nei fo I tu la masalo sina taimi o luma ia ona Mosa sa inga le tam fai atu ai malo lava le on sai malo le tawa tai ia nei tato pa anga mai lang to le fai mafuta mai maua tato fa salanga ia pokalame nei o TAEAO MANUIA Male tato LOABAY. Mara vai na ia fisile te po filme mau ai tato o ko ma o ka lu te fa so ko isa u sukalaki na le mo so koko ya le mo sukalaki na le sa le koko loa ni longa sukalati ya fisile ko le sunga nei film po film mau ai tato sukalati na
Ma tō lau whātau tātou loa tātou tunu, i o lo lango whai nai pisinisi ma kampani al tātou tunu. Ia, le ngata lau whai koko, e pena fo lau whai nonu. A te mene, pia lau hatu lau mo lewa noa. Ia la tuatu tu mai tau fresh Murray, ia e nat whaatano ina e whai le sunga ia nefin. Ia, tu sai whai mani tātou o nangana, ali tātou Wilex Samoa. A te mene, ia, amasalo na tu titia o mai ta ia le tātou sunga nefin. Anasa o e le nonu, ma tua lau vesi ne isi vai ngai sa whai le nonu. Mana ia foi lá e como a ver então não vai igual o vesi nisi como Oia ngai lea vea nyau Wa lewa ave i o ngongu. O le to, le futa mata to to le lewa no sa le to le lewa a ko kikia to titia ke pe o vai na foi le sa to titia bola to pine a pamea. Na ngala o ngongu e ke ia lo vai a ko ola. No. Dea. O le e ola mo fia i o i lau fanua. Ma to nga hai le to ina a le to po fo. Nga o no sa inga na talo mai a. Le ai. I le maua o le angangana lima tangvali. Leo te iloa pe uma o leo maua o tātou. So ta inga ia ma le sisunga fo i lea li pule o tātou company malosi le Wilex. Ia i le neifo i TAEAO. Ia fifia lave whātalo whātu le sunga ia Nathan Wilson. Ia o le li pule lao fo fia le Wilex. Good morning Nathan. Malo le soifua nei TAEAO. O mai. Good morning, malo le soifua. We have a Skype. Ia o te loa ia o nai e tuatuangia foi lawa fionga i tusai o tiutem whaiva foi ia a wale tātou company malosi ia pa o te loa ia o leala amatalia tāwhata noanga i le umilava ia first of all Nathan tālofa lava ia and welcome to our good morning program with LOABAY. First of all, what can you tell us about your Kokoloa and Noni products for the sake of our viewers and listeners? Kaya mo sili ona Kokoloa lo se pole Wilex lo se mama fu o Kokoloa le sukalaki na sia ngi Samoa i mako factory le lata mafakawinga mai a koko mai au whaifakoanga ia i district se Samoa ia kai peo le district i Ofena o Lauli Maniangi Sotsolo le whara ia mawhakea au e ma manu male isa ia whakea au e male au i Savai porque aka mai malako koko ia mai inge le Wilex e fo ele la koko ma mo excelenge ina roenga e ya inga malo Nathan o le tūlanga le pe o na utala noe fo tai o nei le tāua o le tō au nanga le ngata o le avatu ai o loa a misi a koko manonu a o le maua i le sosoani mo na i whaifatoanga sa ia wha mtala ina le tūlanga o tātou Kokoloa e mise lava le sukalaki. O whea tonu le whatauina i mo le wale fesili mea tātou au whaafonga ni TAEAO. O whea nisi o atu nu o le ke lope o le mwhai o na awina atu iau. Mure kei mi o leo mako sao via mako Facebook page online. Search ngai le Wilex Samoa pop up mai ale le mako page na ia mfaiana Facebook message mai ni oki lang ia na beli aku le pe face se pio foi na le senda ko ia products ia mo ke mi ia le si option no le fa balanga tu ia se si ngai ala kui visiting in New Zealand for Australia for America. Yeah, whainga whakau kako duty free. Mo whainga whamama ringa te mai le mako factory le lata. Le mako Kokoloa shop. Salai mako sukalaki ma le nono ma isi products ese. Malo sa no? Ia o te ilo o le vaenga tāua Nathan o le silafia le atunu. Ia mwhai o nei whai loa tātou no mea telefoni. Ia o le tātou Facebook page. Ia mai se upenga te whai langi po le website.
ia wa lava ia ila to ole mana o e au ili atu fam talanga le o nanga ia ale Wilex sa mo fa mol. Ya, ole mako mele ke foni ni ole koli duo mo fiku duo. Ia pole luo mo fiku duo fa. Ya, e foi male Facebook page que eu lá. É coi ole esse cara Wilex Samoa. WILEX Samoa. Ia pai na message mai lunga Facebook na. Tengo fiada me playa tu não sei se uma confissa ma conhece postância que foi ni fi. Ole kila siliona mana ia ole mau ole sample ai ole tama hoile ole o nga suka la kile ai o tato ole sample ai sai tele nei ten wang nai si wanga fisa no ai tato nonu juice le vaenga ta ole ia mo sina fam talanga foi le wale o foi nonu ina ia no fo mama lama inge ke wai fiu e karika ke wai fiu e tali la o vidi atu le o fai fato anga nonu wai fai sinto hotel ia ole nonu ai make e o amako voli ko e koleki mai le mo mako farmers pa ko foi ngale districts mamu e la koile loli e fai koleki ala uno fai ko soka el campani no fa como la coia farmers ma se taia so koile loli fai collection ma ko fole ko fai ole product fo sai ole noni loa la e poro la ingi la ole kele ma ko juice le fai mai fa pusa pok fo inale na sen fa ole fa fo ya ku ya ke ya pangi ko lea Hawaii America la fai ale la ko fangu ya back there 1 liter 500 mils if I easy products ole nonu ole ka fai la mako brand full le noni lo e polo la ngi la kole le ka kolon ya makingole ma ke kia sa mo la le alu e malingo sa mo lu ya la sensa o lo poros nai fa ia mau ki ngole ma ke kia ku ka la mo kai mingi o lesen pok foi ngale ke lo company sa mo ai wa kule o ia ku ia le no fa ko na parole la ko ma ku la ko mo lu ai lo ko ia sa mo ia a sa la ku isia ku le o le mo ma ku le la ko mo e pa u ku le ka ia ko ia liska ko o ngale e ka afirma ke ia e pikia la ko le ma ke ki ka mo fi ia pero se drive nga po se me o faile le ngi para fo ia fai ale production a Samoa ia ma promote te ka ko kumu i nei product ole nonu malo ia nonu o male si se lo ko usando o ingo e ka ko ma kua ma fai ia benefits a le product de lei marketing ale lei Samoa nonu ia malo ma nanga tele le vainga le pene taua Nathan ia tono le e sila fia e foi a tunu I fafo ia le ai o le ala vai mafai e Samoa o na fangu ia vainga nei ia matui na atu ma pipi e le ngo Samoa le mitanga le ia le foi o lo fo ai se vanga nai se vainga tsi sa lo ai Nathan na le fa mai a cha fa tananga e pasalo io ai ani sili o posesio mai mo mai pela message mai no Facebook e email mai foi ai lunga foi le mako Facebook page le mako email ma le contact number malo de sili malo kaya mo le mo le
Ia whaftai tele Nathan. Ia e mamoli lenga ngal whaftai mal whamalo e lau sunga e maisal pulinga ma leo whengaluenga tātou company malo si ale Wailex Samoa. Ia tātou toi whera i fwoi seimio i luma e alai whatata noanga nisi po kalame a molta minei. Manuia tele ale aso e lau sunga Nathan wha soi fwoi. Soi fwoi. Whafkai kere, ia. Soi fwoi. Ia, na ua whawhawa se tātou aturu. Ia i le whatanoanga pe o nei ai le sunga le lipule. Ia o le company malo si ale Wailex. Ia i nā i le lata. Ia e le mamawa e whafsanga i tonu ma le nofoanga le maua i ova i nā i le lata. Asi ane i lātou factory na so o se toinga kokoloa product. Ia po o loa lo whausia ni kokoloa. Ia ma le lātou o loa nā pe o na saunoa i Nathan. Ia o le lātou no ni loa. Ai mole te minei ia o te iloa. Ia ua lama whai u tātou po kalame TAEAO MANUIA ma le LOABAY. Ia e mamoli le angangal whaataina ia tātou kapani pisinesi. Pe anu whai atu. Ana le se noa tō lang mai e le mwhai. Ia o na tātou whafsanga i whapea i tele o TAEAO. Ia whaftai tele lava i la o tō lango. Pero company le Wailex Samoa. Ia o le company le SAB. O le Cafe La Tirano. O le tātou Moatonga Complex. O le company malosi le Fexco Samoa Limited. O le tātou company le MS Rental. Ia o le tātou company malosi ale Ako Group. O le lango tātou tala mai Samoa i le aso ma le aso. Ia ele ngata i lea ele whangaloina Skyview Villas. Ma le lato The Well Venue. Ia wa lava whaatasinga. Ia ma lo lava le tawatai. Ma lo le ono sai. Tiutem whai walo whenga iai. Ia e pe ina paulea o nisa vaenga. Ia moli nei tūla. O te iloa, ia ua whai o tuai. Ia le pokalame ni TAEAO MANUIA ma le LOABAY. Mana tua o ni ngalo. Tātou whiloa i lo mama o tala malo. Ia i semi ana nei. Ia o le atu ele o nanga LOABAY. Ia la inisi o whawhiwhianga. O pesenga. Ia e misel wha i lau iloa le amoa. Le la whawhiwhia le po ana nei. I lo mama o tala malo. Tu whaatasia. E le pūlenga o tangata tau whāmai mō mai whafo. Ia ai wha malo a toile ngā lui tātou mtanga luinga le malo tālo whai. Malo lava. So se mtanga luinga le malo. Wa le tele na lusu whai tu la wa lava tātou tālo ngā Pasifika. Whamanuia le atua. Ia i lau mai moanga. E meisa lau whaafunga anga nei tū la o TAEAO. Ia tiutem whaiva o lo whenga ia i o le asenga ngana o le tau tamari. I lau whaafunga anga. Whaamangalo le awona. O le nganga lava ia longo puia lii. Lo o tō pa ia mo lo tō malu tele o vaenga pe o tui nātu. Tātou toi whailoa i semi o luma mo te minei whamanuia la tua whāsoi fuia.
It's